kuno dia kena sekan dinari pito anak ayad na belingkur kanwa pada adat na pito akna sudin suka kan gani ko uninang na sangko ano lagi hindi suara ko. Mani yang kuna naria mabal-bal sa so di kang giginawa isa ing daranaw na mani andi na malas-las gisaw kay isa sa ubang sa ko pangampong ano ranaw. Sa wadang pamana dia kena kesuatan ding sa kipapumagulaw la na kana ko solo pudiu bang saniu. Dia kan ikikuat na kiprari kena ba isitinura ko uninang na sangkuan penggulanan sa runok kana suaraw kalupindu sa panad na mitaro to pirong ko na so kung ikang giginawa isa yung daranaw. Sa aging kay kon mambuha mga idida penggulanan sa maranawasong na request pantaon ra kan aging kaya ada sa lakawaging kaya area kan aliamin sa marako madirawat na sa maging nakati so request ka ko kalupindo sa panad na banyo datang ka isa sudi sa wassalam. Sana de siang kohen nama bele sian ai de dumanga raga sangar sade gedung kadarawa ta ranun karo warasa dapat kada sage darang kuno kae gira bantang ayanta ni benta doeng au kerabita marano nak kita gawan sau mai nam pina galong ang ibu ngano to buruk juga setino radi rawat nasa magi rawat nasa molon dua peperi nari nawanu mangudang kalau bindu kagia apa yang agak inomi apa menagala lagi kalau
pantonian ako mangolambu sa penada kau mabawon durang ada konderang inun nakakagi apa Gerau di wangani mari kowe siang nao dia minus samarakum ayapa mana benar kau dikubek pikir irau bebedena teman nakalambu santai sama palawat di mana nama regen aku komisi nirigan mata naranungku kasaya guna tadi penganonasa nakate tagu maraso orang tenor kau dirawat sama rawat sama ulundung wow biya pitia ilang sarakatoma erakum no kagiyame raka sasagdi rakage noreng kono nagugego ini duna dengar api aketumaya oh bahkan dari ibune sapa mayo weka eranu